Dumelang beso re hoa madume hohle mo le ka tswang le buile le lona teng lona ba bui ba mantlha ba tshebeletso e itlhomeng pele ya One Free State Television. Go fela jalo ga itsena ka ke le boa go lohlelena ke o dumedise bile ke letsatsi la Mantaha sentse re dikala mme ntse o pola hore se re ke bana ga tsama re le banga tsama lena mo ketsi tupa go mphunya ka go pola jolo le sego motsi re ba etsa monete ba hore ka nnete dihla di la hantle di le smart ha re ke re kokoto jole heta fleng ya rona ya ditaba hey ma Afrika bora thabile ngwanisa ba ba ditsena tsa kontinente ke na ya Afrika ke bana mo tletlefeng sa rona sa naha ya Afrika bora ihlile ka nnete ba phamise jole he di ka usu bakeng sa papadi ya bobedi a thu feta mo di diketsalo di etsahetse jolo ka mane ka Zamdela Sosolberg di tamating bakeng sa tsena tsa di papadi mme o feta mono papadi tsena tsa mohopolo fat sa cricket tsa bahlangana ka tlatsilo motse ka mantselo sholo motse robonga di ntse di tswela pele mme ke monyaka fela ka re province na ya Freestate a theka motobelo le tsholo la o hlwekisa mebila kwa tropong ya Bloemfontein le ile la tswela pele ka tshebedisano mmoho le hotel ya Bonn le baithaopi ba mmalwa ka motobelo hape ho bile le mokete stadium sa Kaizer Sebothelo mo teng ho ne ho buisana le marabe fapaneng ka ditaba tse amanang le mephato o fela jalo ga itsedi ya ka nnete fela he re ntse re betsa hape re ntse re le buisa mophato wa 12 the class of 2023 ka mosebetsi o motle le romba o yentse ya ile ba sebeditse we nnete fela ba pheta re be re ba phete ba utlwisise mo ikitsena di latela ditaba tsa ho kwa One Free State TV. Letona la thuto provinseng ya Freestate Makalo Mohale le tholeditse barutwana ba grade 12 ba pasitse ka dipersente tse 80.9 ba ngwahola mahalo buile sena nakong ya kabo ya dikgao tsa barutwana ba phethetseng hantle dithuto tsa bona tsa matriki o kenyeletsa le ba paseng ka dinaledi moketeng ona o tshwaretswe University ya Technology CUT Bloemfontein. Province ya Freestate e boetse ya tswa boemong ba pele mona Afrika Borwa ka barutwana ba pasitseng hantle e latelwe ke ya KwaZulu-Natal boemong ba bobedi e leng se makaditseng batho ba bangata. Letona la thuto Makalo Mohale le re ba keteka katlego ena ka tshebedisano mmoho le batswadi matitjhere a ileng a itella mosebetsi wa bona ka ho sebetsa dihora tse telele le ka matsatsi a bona a phomolo empa ba selebela ho lefuwa le hore Freestate e se itlhome pele fela ka tsa thuto empa e be province ena e kgolo ya tlhahiso ya motlakase wa mahlasedi ya letsatsi e tlang ho fepela diprovince tse ding ka motlakase o boletse hore barutwana ba tlameha ho fetola sebopeho sa province ena ya Freestate Mohale hore ba tlile ho kenya tshebetsong dithuto tse ntjha tse tlang ho ba thusa ho ithela mesebetsi le ho fetola maemo a moruo provinceng ena. We just want to thank all the Free Staters and say, let us all be proud of ourselves. Let's continue to do more. All of the stakeholders that are continuing to help us, please keep it up. Please do more as we have a wide range to cover. And for those learners, particularly from the disadvantaged backgrounds, those that had to walk long distances, those that had to rely only on the school nutrition for them to have a meal, you've really made us proud and will continue to support them. Because a large number of our numbers, they come from these schools where there are still challenges that they are facing. So we're really grateful and we promise to do more. Free State will remain #1 province in the future, not only in terms of matric pass, but Free State one day, it will be a #1 leader in terms of opportunities. I thank you. Ho sa le jwalo tonakgolo provinseng ya Freestate Mqolisi Dukwana o ipileditse barutwaneng ho bangata na nngwe le ho tswela pele ho sebetsa ka boitelo. Dukwana o ile a tshetla puo ya sehloho moketeng wana o neng o leboha barutwana ba sehlopha sa 12. Tonakgolo Dukwana o ile a boela etsa motsotso wa khutso bakeng sa ho hopola letona la mhleng la thuto Freestate le leng Tate Magwe le bohle ba ileng ba hlokahala pele mangola ditlhahlobo tsa bona tsa makgaolakgang ha mmoho le barutwana ba ngotseng ditlhahlobo tsa bona ba hlokalletswe ke batswadi. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. I know it's very difficult for many of us to address, especially speak about God, because we think it is because of our wisdom and our knowledge and all that. And I'll tell you why I'm raising this salient point at the later stage. I want to invite all of you today. Well, this is not what we discussed, but as a tribute
to a team that has been continually working and bringing about these results, our department officials, our educators, our parents, but also in remembrance of a great man. You name him simply the best. That as we celebrate today's success, we do that in memory of our comrade, our MEC, Ntate Tate Mahwe. I invite you to stand up in honor and in remembrance of all those who passed on, the children who could not write their exams, the children who met their untimely death before writing the exams, those who wrote their exams without parents. Let us give this moment in remembrance of such. Thank you. Go sa le jalo letona Makalo Mohale le ile la phatlalatsa mabitso a barutwana ba pasitseng ka dinaledi. In maths and accounting, he gave us 98% in German, second additional language. He gave us 94% in Afrikaans home language. He gave us 95% in LO, 91 in English home language, 93 in life sciences, 88 in economics. The name of the learner is Lara Lane Potgieter. Thank you. We move faster. The next learner from Mangaung, Moteo, St. Andrew School. He gave us 94% in maths and life sciences, and gave us 95 in LO, 98 in accounting, 93 in physical science, 90 in Afrikaans, first additional language, 89 for English home language, 91 in history. His name is Riaz Sidat. Saints. The next learner comes from Thabo Mofutshanyana district. Mampoi Secondary School. The learner gave us 99% in Kamohelo Neo Musikidi wa sekolo se phahameng sa Selelekela ke ena morutwana ya tswileng boemong ba pele ho phatlalla le province ena. Who also represented the Free State at the national well-done function or the release of the matric results, representing Free State. The learner is from Selelekela Secondary School, Thabo Mofutshanyana district, and the name is Musikidi Kamohelo Katlewoneo. Now he is our top learner, representing the Free State at the National Matric Awards. Now let us listen. Neo is our top learner. He is the best candidate. Let us listen. Those are the goodies. He is the top mathematics candidate. He is the top physical sciences candidate. He is going to receive Vodacom smartphone and a goodie bag. Many things are in that bag. The candidate will also receive a goodie bag from MTN, suitcase from Fundi. The candidate will receive a laptop, and the candidate will receive
a voucher, a macro voucher from Cyril Ramaphosa Foundation. A round of applause for the candidate. Sekolo sa banana sa Unisi se setrekeng sa motheo ke sona se itlhommeng pele ka dithuto tsa mathematics hammoho le physical science mona Freestate. Morutwana sekolo se phahameng sa Selelekela e leng Neo Mosikidi o tswile boemong ba pele Freestate ka mora ho fumana dinaledi tse robong kaofela dithutong tsa mathematics le science. O fuwe dimpho ho tswa khampaning ya dicellular phone ya Vodacom, MTN, Nedbank, Fundi, Interstate Bus Lines le tse ding tse ngata. Dimpho tseo di kenyeletsa diranta tse dikete tse 100 bakeng sa boingodiso ba university, smartphone hammoho le di-laptop. Ke barutwana ba 10 ba uneng molemo ona le bona. Ba bang ba 100 ba ka sehlohong le bona ba fumane dimpho tswa dikhampaning tsena. Boemong ba bobedi provinseng ke Lara Potgieter fumaneng dinaledi tse 8 le ena ka dithuto tsa mathematics hammoho le science. Mahlomola Ramomane buisane le Neo Mosikidi ya pasitseng ka dinaledi tse 9 mme o re sephiri sa hae ke sena. O ko re hlalosetse ka bokgutshwanyane ha ile mona o pasitse ka dinaledi mme o le morutana itlhommeng pele ho ba matric ba ha class ya 2023 o ikutlwa jwang ka seo le hore o ilontshetsa dithuto tsa hao pele kae ditsheng tsa thuto e phahameng? Ke ikutlwa ke le motlotlo haholo ebile ke sokola le fumana mantswe a hlalosa thabeng e ke utlwang hona jwale. Hore ebe ke mengwe meketjaneng e tjena kore ke yona etsa kore ke yona ntho e sale ke phela le sale e le tabatabela ka hore ke fihlelle maemo ana jwale. Mme teng he ke tabe ke University of Cape Town selemong sena ke lo etsa computer science. Ha re fitla hape ntlheng e nngwe ho bonahala e le hore ha re lentswe la hao la kgothatso bakeng sa barutwana ba bang ba lakatsang ho tshwana le wena ba selemong se ke lefeng? Kore ho sebetsa ka thata ho putsa ene ha ona mohlang e tlo fetoha yo taba. Ha o sebetsa ka thata le morena Jesu le na wa bona go go itika mahlono la tlatla tseleng ya hao wena o go se ke wa nyahama o tsebe go o batla eng bophelong mme o dule o tshitlalletse tabeng ya hore o kopanya jwang hore so se batlang o kgone ho se fumana mme ha o ka tseleng go o sebetse ka thata. Ha ka lehlakong le leng Mosikidi a tswile boemong ba bone ho phatlala le naha ya Afrika Borwa o re o ilo ntshetsa pele dithuto tsa hae University ya Cape Town. Lara Potgieter a tswile boemong ba bobedi o buisane le Mahlomola Ramomane le yena. Okay, Lara, can you please just shortly brief us, how did you manage to score flying colours or on your examination of grade 12? I think it's a confluence of factors that led me to achieve this. I think being able to be privileged in such a nice school as Orania was, the amazing teachers that I've had and the support from my friends and my family since forever, it's been amazing. And then I think also the hard work, you have to put in the hours and yeah, that's all you can do. And what are you intending to further your studies maybe next year? I'm going to go study in Stellenbosch, so I'm going to study BAc LLB. It's a course where you do both accounting and law subjects. Yes, so that's my plans. A word of motivation to those who couldn't achieve such a flying colours, and how do you encourage them? I think it's all about realizing that academics isn't the be-all and end-all of life. Some people have talents in other areas and that should also be just as acknowledged as the academics and things are. So I think just to realize where your superpower lies and harness that. Ha jwale mo irtla le ba ka mabenkeleng re tla boela re khutla hang fela ka mora moo o sesotho. Re betsa ga amoela weso ona ke mokgatlelo wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwa no One Free State Television.
Lefapha la One Free State TV le bile le kabelo hlwekisong ya mebila kwa Bloemfontein ka Moqebelo karabelong ya pitso e entsweng ke hotel ya Bon. Maitekong a bona a o boloka tikoloho ya motse wa Bloemfontein e hlwekile. Re buisana le mohlanka ka sehlooho lefapheng la thekiso hoteleng ena e leng Asavela Mbatha. Good day, my name is Asavela Mbata. I'm the Sales and Marketing Manager for the Bon Hotel, Bloemfontein Central. So this morning we are here at the Bon Hotel surrounding area for our bi-weekly city cleanup campaign. So over and above being hoteliers, we saw it as a responsibility as well of ours to contribute to making sure that our environment is clean and make sure that upon welcoming guests that come to visit our city and more sleep at the Bon Hotel, Bloemfontein Central, come to clean streets. So over and above being one of the cleanest hotels in the country, we saw it befitting that our environment in where we're situated is also equally clean. And the purpose rather for us to have everybody here is to also invite all the community members to also take it upon them to contribute to the cleanliness and well-being of the city. Dumelang bakgetho, ke Matham Jonjeni mo Bon Hotel, ke executive housekeeper. Jolo ka ke executive housekeeper ke lebelletse go hotle di guests tse ngata mo hoteleng. So re decidile hore re konmake strata sa rona ho twa pointing e itseng ho fihla ho itseng hore ho dule ho hlwekile. Ka nnete ba haetso ha holo batho ba Free State ya kopa e ka re ka etsa mosebetsi o kgabane ho kaofela re dule toropo ya rona e na le bohlweki ha holo rona re na le batho ba tswang bo ka ntle bo overseas kae batlang ho rona mona ha ba fihla ba ska ba fumana ho tletse ho le ka tsela e sa lokang la iponela le hona jwale hore nao ho jwang ho dikoloi fela le batho ha hona dipampiri ha hona di ntho tse sa lokang. Kya kopa baahi ba rona kya kopa haholo ha re phamiseng dikausu ha re thuseng puso ya rona le molao wa rona tswetswe kya lebo. Dikomiti tsa mephato tsa Mangaung Metro tsa merabe e fapaneng kantorong ya motsamaiso wa dipuisano masepaleng wa Mangaung Metro e leng Lawrence Mathai di kopane le banna le basadi ba bolotsang le bohle ba bollotseng ho kenyeletsa le makolwane a sa tswa thewa Thabeng mafelong a sa tswa feta beke stadium sa Kaizer Bothelo Botshabelo. Kantoro ena e kopantse merabe yohle e tswang tikolong ya Mangaung Metro e kenyeletsang Bloemfontein, Botshabelo, Thabanchu, Divestor, Van Starensres hammoho le Soutpan. Ho sa le jalo mokgatlo wa baahi wa Sanco wa Mangaung Metro o re ngongoreso haholo ke diketsahalo tse etsahalang mephatong tsa ho bolotswa ha bana Lesotho ntle le molao le hore na ke ka tsela e jwang ba tshediswang le diboho ntle le di-passport. Setho sa Sanco ke Teboho Thabane. Viva Sanco, viva! Viva Moai, viva! Ke a le dumedisa tjhaba seso ya bua mona ke Teboho Thabane ke mongodi ka ga le batho ba la Mangaung. Ha re bua ka Mangaung re bua ka Bloemfontein, re bua ka Botshabelo, re bua ka Freestate, re bua ka Thabanchu, re bua ka Soutpan. Jwale ke eme mona ke tlo bua boemong ba mokgatlo wa baahi ke tlo fetisa puo moketeng wa tsatsi la kasheno. Re le Sanco ka hare ho Mangaung ke monyaka o moholo rona ha re bona tjhaba sa rona sa batho ba batsho ba kopane ka yona tsela eo. Mme re ya leboha ho komiti e hlophisitseng e ntse bonnete ba hore mokete ona o tswela pele. Ke tlo ba mokgutshwanyane fela motho e mong a ka ipotsa hore na Sanco ke eng. Sanco ke mokgatlo o leng baahi ha ba na le mathata ba ya ho ona. Mme nako e fetileng ha bana ntse ba le sekolong re fumane di-complaini tsa hore bana ha ba sa leyo ka hara Botshabelo ba bang ba ile Lesotho. Mme re a tshepa hore komiti tsena tse kopaneng kasheno hore di tlo ho thusana le mokgatlo wa baahi ba be ba arabele ba bolelle bona bana ba fihla jwang Lesotho batswadi ba bona ba sa tsebe ebile bana ba sena di-passport. Mme re a tshepa hore re tlo fumana tharollo hobane ngwana wa hao ha a tshwanela ho nyamela o sa tsebe bona o ile kae. Ene ho swabisang ke kgetlo la pele re le mokgatlo wa Sanco
go utlwa batho bana ba titimetse Lesotho empa batswadi ba bona ba sa tsebe. Ntate Mathisa ke kgona ho tla utlwa tsa ditaba ke kgona ho utlwa bona nako e fetileng ke fumane di-complaint tsa go na le bana ba felletseng sekolong e le sanko. Mme re ya kopa hore ba lefapha la bophelo bo botle ha ba sebetse mmoho le batho ba nkang boikarabelo ba etsa bonnete ba hore bana ba finyella sekolong mme ba kgutla ba tseba bolokehile. Mme ke tlo kopa ho masepala wa rona wa Mangaung hore a thusetse a fane ka dipaka hobane re fumane complain ho komiti ya Bloemfontein hore ba sokola sebaka sa hore ba sebeletsa kae ha nako e fihla go sekolo se kena. Mme re ya kopa ho masepala hore etsa bonnete ba go fana ka dipaka tsa sekolo mme di be le metsi dibaka tseo hobane go utlwile go Bloemfontein ka mane ke pharela taba eo. Mme re ya tshepa hore ofisi ya sepikara e teng o ntsa o tla bomme mathata. Re le mokgatlo wa Sango ka hare Mangaung re kopa ho le tsebisa hore ha o tlo etsahala sekolo se kene be re sa tsebe na ho etsahalang ka maphelo a batho ba ileng moo. Re tlo etsa bonnete ba ho masepala ka hara ofisi ya majoro e teng ofisi Swartland ke boikarabelo. Mme re ya kopa hore ntate Ditaba le komiti ya hae ka mora mosebetsi oo re tlo tshwanela re tsebe go na lefapha la COGTA le kae. COGTA ke e bone mona sepika, COGTA ke e bone hobane ha re na ba le mokete ona COGTA le mesito. COGTA ya hlokahala ka hare mosebetsi oo. Mme ke a tshepa le komiti e nkileng boikarabelo ka tshwanela re tsebe gona hobaneng ha COGTA e le siyo moo. And re le Sanko re batla hore komiti ena e hlophisitseng mokete oo e lo ba le kemedi ka hara ofisi eo ya COGTA ka hare Mangaung. Ke a kopa e ne tlo etsahala re le Sanko re re komiti ena e be le kemedi ka hare ho ofisi ya COGTA eo re a dimanda eo. Viva Sanko, viva! Viva Sanko, viva! Moediakalo tsa rona ha re utlwa hore na le Boampharo o tshwaretse dife tsa dipapadi o malalalo tsona le tsa tsona hang fela ka mora mona. Setlhala lapeng ke a leboha ka dithabo tseo nga di bileng tsona mme re betsa hape re kopana re shebetse na tsa ditaba tsa dipapadi. A re sheba jalo letsatsi la 20 mo kgweding ya Pherekgong selemong sa 2023 ke letsatsi leo ka nnete ba ai ba motse wa botshabelo ba kekeng ba le lebala ha bobebe haholo ho utlwa jalo he papading ena ya bolo ya maoto. Re ka hopola hore ke letsatsi leo ka lona re sheba jalo ha ile re moletsa phala ka yena mothusi wa moletsa phala e leng ena moeketsi Tekaldino Muni ke molelekwa a ile ga fumana jalo he kotsi ya koloi mme a timella jalo he sebakeng sa ketsahalo eo. Mme ke mane mo teng he re ntseng re hopola jalo he menyabiketso ya hae a ile ga etsa ka ro papading ya bolo ya maoto mo tereng tse re tshorere ha moya wa hae o tswela pele o phomole ka khotso. Tabeng tse ding hape re sheba jalo tsena tsa rena tsa kono tsa lapeng local slacker mnandi kanjalo re bona jalo ha ile hore mogahlo e leng ka nnete wa Rejuvenation Community Trust o sa etswe ke le he phaello kopana le tsholo le lefapha la dipapadi bonono bo tshaba mo le tsetsepele kwa province ya Freestate o bile jole he le mokete wa ka hopola jole he basebeletsi ba neng ba sebetsa jole he mining wa Coalbrook kamane ka sa Solbeke mme ke bana mo tembona ba ileng ba hlaelwa jole he ke kodua ka hona ka mining wo ka selemo sena sa 1960 mme ke bana mo teng he ibile basebeletsi ba ka bang ba magolo ka bang amane mashoma marana la metsi e supileng ba ile ba hlaelwa jole he ke maphelo a bona jole he selemo ke bana mo teng he taba ena e ntseng e tswela pele ho keteko kapa ho pola jole he ba hale bao mme ke bana mo teng selemong sena ho ile ngwa jole he leano la hore ho tlo kenyeletswe le he le dipapadi tse akgang jolo
papadi ena ya bolo ya maoto, papadi ya netball e ka sena jole hele tsena tsa mejao ya dibaesekele bakeng sa ho bona jole e lore mokete ona o qala jolo ka dipapadi. Mme re sheba jole ha ile hore papadi ena ya bolo ya papadi ena ya netball e ne le dihlopha tse ka bang tse tsheletseng tsa basadi, dihlopha tse ka bang tse pedi tsa banna. Amigos ibile karolo ya dipapadi tseo Morgan TNF mme ke man mo teng re bona jole ha ile hore ka lehlakore lena la banna ibile hlopheng sena sa Reach for Stars mme re bona jole ha ile hore hlopheng sena sa Super Lightning e ne le karolo ya dipapadi tseo. Moilapeng ke tsona tsena re tshwere tsena tsa ditaba tsa dipapadi mothathong jole tjena lo sa tlabela hape ntse se gaidedi e re go neletse re utlwe re na bo emong ba le hodimo di tsamaya ka tsela jwang. One Free State Television. The future is now.